Biz koy çarbağa geldik tuğanlar. Onu koydum çıkarıp koyayım lan. Bunu enesini bölüp çıkarsın tuğanlar. Biz koy çarbağa geldik. Satıla turgan qoz qoçqorlar var eken. Bunu ek qoz qoçqor gördüңүздөр ha? Bunu enesi içkerdi. Bunu öte çoğun koy, kartaygan altın tuğan. Bu kişi satıp algandan keyin ага чейин канчаны туган өзү да билбейт экен. Жалаң 6 жол эркек туып, кыскасы, 6 жол эгиз туып, бар эркек туган экен. Ошондо 12 эркек келиптир да. Мына ушу койдун эгиз баласынын кичинекейи мына ушул экен. Бирөө бир пайыны сатат экен, мына козу тугандар. Булар жаш, июльский. А мына сары өтө бренд козу, жаш экен, июльский бул дагы. Муну энеси тетиякта бөлүп чыгарып атат. Азыр мен Карабалта шаарына келдим. Мына азыр энесин көрсөткөндөн кийин тугандар көрөсүздөр. Жаккан болсо сатып алыңыздар. Ушулар сатылат экен. Мына кулактар канчадан чыкты? Кулактар 19дан чыгыптыр, разрез бар. Biraz mal менен жүрүп арык экен. Куйруктар ошон үчүн нито көрүнүшү толгондон кийин кайра зеркал болуп көрүнүп кетет. Но чоң койдун козусу бул экен, экинчи козусу. Бирок ачыгын айтканда эгиздин бирөөсү тиякта жүрөт. Бул кичинекей экен. Мына койдун баласы бул экен, а? Июльский а булар? Баштан карасаң яман башта. Мына тугандар. Мына кой экен. Ошонун баласын да. Тетиги чоң койдун баласы бул, а? Мунун баласы тетак эгиздин бирөөсү. Мунун эгиз баласынын бирөөсү ичинде жүрөт. Какта жүрөт эле? Тетиги жакта жүрөт, а? Ушу сатылат экен тугандар. Атасы кандай? Сары кочкор беле? Булардын атасынычы. Карабалталык. Умар экен бизге деген кишиден алып келгенмин. Бүгүн кандай кочкор? Бүгүн сары кочкор. Сары, а? Мунун койруктарын көрсөтөйүнчү кана. Бу арык ба? Кочкорлор азыр. Көз ичинде эле турат. Мына тугандар. Мына тек кара басты көрдүңүздөрбү? Сатпайм дейт. Мына пай экен. Булардын энеси мына кой экен. Катта июльский дедиңиз беле? Июль болуп калды эле. Июль. Жайда кыйналып кетпеди ысыкта? Жайда эмне? Шеделе турду да? Так, мына шу койлордун козулары сатылат экен тугандар. Коз кочкорлор уруктукка, августка алып коюңуздар, буюрса августта 1 жаштан эми өткөнү болот экен, эң жакшы иштеген экен. Мына тугандар. Мына кой өтө гарбанос экен, тумшуктуу. Баласы мына бол, а? Тумшугун карап коюңуздар мына. Окшоштук бар экен. Так, кет. Мына койлор эми туйткан да. Күзгө төл келет экен, төл тугандар. Буларды канчадан дейсиз багаларын айтың эми? Мына 25тен. Эгиз пигөйүн. 25. Мына 30. Мына 30. Мына кыйын. Мына широкий экен, а? Тумшугу жаныга да. Нак кочкор тумшугу ушул экен. Булар идеал бармы экен. Куйруктарда экөөктен идеал экен тугандар. Эс ушинтип айтты. Эмнеге сатты сен буларды? Не кой жыттап калдыбы? Эми буларды байлайлы коюп күзгө чейин кармап бизде сатайын дедим эле. Ошо шартым түргеле жатты. Булар эс койлор менен жүрөт, а? Койлор менен мына койлор түндү карай баштайт. Койлор төл башталыптыр, 3-4 кой тууптур эми. Койлорду эми жыттай баштайт, бөлүп сатайын дейт. Ата-энесин сиздер көрдүңүздөр. Чекедеги койдун баласы бул, ортодогу койдун баласы бул. Кочкорлор менен келген да? Чечен? Рамзан мына. Хусейнби? Хусейн ошо кочкорлор. Хусейн экен кочкорлорун алып келип, арендага койгон белең же сатып алып келген белеңиз? Айтыңчы булардын аталары. Булардын атасыны, короче, ошо киши бизге берип турганда, ол киши иштетет экен эле. Биздин кичине мамилеси бар эле. Ким Умар эке? Şu Umar olsa gerek artık. Çöp pazarda çok alıp satat, köy tanıt. Hazır bu kişine den soluğu, hem oğlup baysa satat. Жақсы olup kalsın onda. Ошодон анда Хусейндин кочкорлору болгон, Хусейн аган. Сиз андан алып арендага коюп тургансыз. Арендада эле эмес, мындай эле. Койлор токтотулган. Чоң кочкор беле? Метрге барып калган кочкор, метрге болуш керек. Бул 30, а? Нон баасы. Арык экен бирок туганда. Усман деген. Усман? Усман деген киши. Чөө алып сатат эле, Хусейн байкен кочкор ошондо экен эле. Андан мен койлорун токтотуп алганча алып турдум дейт.
Mına enelerin по факту көрдүңүздөр. Biz de apel koyğam için jazdap ketken de. Çıkara bergensiz kişi meni. Öte жақсы туғандар. Сіздер көрдіңіздер, Қарабалтаға келіп чала өресіздер, байланышасыздар ала өресіздер туғандар. Bir көрсеттім ме туғандар. Бері айдасын ем, мұнда айдап кіргізе берсін. Bir көріп қоялы. Бұлар жашта әлі, сонда июль болса қанша ай болады? Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. 7 айдан өтіптір, 8 aylık amlık koyarız. Maksimum 8 ay болып сонда. Maksimum 8 айлық екен туғандар. Sandan sapat koyup kilo tuğanlar. Жақсы koçkar olsalar, жақсы buzlardan alasar. Murun qanday qo'chqorlarni qo'yatdingiz? Murun qo'lga tiyganini qo'yar. Kuş qo'ylarmi? Meniki de işin жақсы koçkar alıp koyup, qo'yar yerden qo'yup keltirib o'tirib, shuna qilib qo'ydim. Jiygansiz. Tag'i meniki 5-6 yılda kichine жақсы bo'lib qoladi. Hozir shunchalik. Qo'chqor men qilib eng zo'r qo'yingiz shu ekan da. Bu qo'y qancha jol kameraga tushdi? Bu jonlar 7 yil bo'ldi. 7 yil. 6 yil oldu da. Кейде күзде жазда ham туып жүрді да. To'shna qancha tug'anini bilmaysiz? Esalam chiqib qoldi. Tolka egiz tug'an. Tolka egiz, erkek deydi. Tolka erkek. Bir de urg'achi bo'ldi. Bir de urg'achi tug'adi. Buni qachirib qo'ysangizlar rozi o'xshaysiz bu. Tirersen, tirsesa de. Tishlari bormi? Tishlari bitim paka. Kine nishkar qoldi. Sizga qancha tuğup kelgan o'zi? Sizgacha eng esinde. Mana по-моему shu bir 2 tishindele kelganda bu. Bizni tug'an bu. Shu bizni tug'an moldalar kelganda. Kelganda g'arib bo'lib kelgan. Bu toza arashan usulda, o mına qo'ylaringizdan bari gabarit boshqacha ko'rdingizmi? Quloq 25 chiqadi o'xshaydi. Quloq işte. Cho'nga buni. Toza arashan usullarda sizga qancha kelib qolgan o'zi bu? Al кезде arashanni ko'pdir satchilar satpay qo'ydi. Bozordan olgan. O'shada murun bozorga chiqib satchilar deydi qo'mda. Bu qo'y boshqa, bu qo'y boshqa bari. Boshqa. Boshqa bari. Ana qo'y o'shun boshqa, bu qo'y o'shun boshqa. No qo'ylarda voshcha sizga bir arashan papal bo'lgan ekan-da. Buna qarasangiz-da. Hozir elita saraylarda qo'ylar buti shunday gabaritichi, kelbeti shunday-da bu. Quloq bari boshqa, mo'yin bari boshqa, tumshuq bari boshqa. Bir qo'yim bor vaqt. Qaysi qo'y? Chatqan qo'y begiz. Tamam, o'shalar ham birinchi tushlardi. Birinchi tushda egiz turdi. Aha. Ona yoqqanlar. Mana qo'ylar, buna qo'ydi. Davr sheri bor qizil. O telman yoqdan olib kelgan. Buni qo'y jaman jo'un ekan, plotniy. Telman yoqdan olib kelgan bu. Jo'un ekan. O, mana quloq jirma 2 shunday chiqdi. Jirma 2 getashin. Jaman tuyog'i, kiyik tuyoq shunday jo'un tuyoq. Güzel ko'rdingizlar tuğanlar. Şu iki qo'chqor sotiladi ekan. Biz kelib tartdik. Ko'ngilga jaqqan bo'lsa olinglar tuğanlar. Mana quloq, bosh ko'rdingizlar. Jaq son. Qo'ysam o'ta yaxshi qolib tushmasa, 70% yaxshi qolib tushadi. 100% tushmaydi. Tushpay tushishi qiyin-da, ha? 70-80%. Bunday aytganda 10 mingga bolasini bozorga olib sotgandan ko'ra shularni 12 mingga sotasizlar. To'g'ri. 100 mingni qo'chqor olgan bo'lsang, unda apar bolalarni 20 mingga sotasizlar. Hozir bor. Ha. O'shanda ekan-da. Buna charba qo'ylar bo'lsa, shular sizlarga o'li aytadi tuğanlar. Genetikasi o'ta yaxshi. Tektu qo'ylardan ekan. Ana mesela videoni chiniqtaysiz, salomatda qolingizlar. Omonchilikda ko'rishguncha tuğanlar. Mana qo'ydan sandan sapat qo'ydingizlar. Hem sizlar byudjetniy variantda dedingizlar, ko'rsatib berdim. Enesi menen. Как она есть. Qanday bo'lib tozalanadi, men kamili anda ele. Mana ular qayerga qo'ylar? No, Qaroltaniki. Qaroltaniki. No charba qo'y ekan-da. Charba, mana qara, charba. Charba. Mana marta to'lon qo'z da tuv qo'ydi. Erta qochib qoldi. Buni shu qochqordan qochib qolgan ekan, ko'ryapmiz da. Kichik qo'y bo'lib qoldi turanda. Bo'ldi ham. No ular bit. No qo'ylarimiz bit smeshda mana ular, ha? Smeshda. O жаңы поколение boshqacha olib keltadigan, ha? O'zlari uni ko'rdingmi? Mana tuğanlar, mana ular. Onda biri o'tiradi. O orqada, o shipirda qarang bo'lib turadi. Baya qo'ydan ko'yt almoqsiz-da siz jana buni qo'ydan, ha? O'zi ko'yib aytganda. Bu kim berib turibdi buni?
Türk erkek tuğ deb. Türk erkek tuğdu ғой жаңағы. 12 жыл туды. Bilmem qancha jil. Biroq tugan sayin egistiydi da. Жазда күзде дағы туы керек. Сен bir келгенде 6 дегенсіз да. Мындай өзүңүз эстеп отурган. 6 жолу. 6 же 7 дегенсіз да. Келгенге 7 жыл болду да. Анан постоянно эле жаз күз егиз туы бербейт. Кээ жылы бир немеде күздө жазда дагы туып калат да. Эки жол качып калат кээ жылдар. Биздин мына козлардан мурун күздө дагы тууган эле да. Кийин муну кочкордон качып калды. Көрбөпмүн да. Кийин дагы тууду да. Мынаулардан алдыңкылары күздө туулган. Егиздер эле олар да. Анан кышта бул кайра качып калгандагы. Анан мынаулар тууган, а? Ооба, булар. Кайра кача элек булар? Аз кача элек. Кача элек. Куда калса күчтүү. Рамзака деп барабыз окшойт. Бита коюм бар да. Жакшы качкырлардан качырыңыздар туугандар. Biz video жыйынтабыз. 30 000, 25 000 dedi.